Alléluia. Quand vous voulez, oyo nyamien lié, otisu kema eyo nyamien mo, oni sadandanga moe nyamien oyo limani fatake eyo mo ele IAC. Alléluia. Israël nyamien ifanganu afwenga boye befleke 2026. Donc ya ulunu ma ebonde e mama nyamien. Oni quand vous voulez fata, oni aye ile fata. Oni tuba yolay, on fata sapa. Amen. Alléluia. Anyama klofu ekpamu anyanga botie ibali iblen waju o man sreke boko ele nu ma ikra ejaso. Yema esi su eti nyamien inu ambodenga efe Gwemu ngran iwa blunikon. Nden seke benga besi wa fabo ati be fabeun la osanu afi anangama bebo be fabeun maoi ayima biase. Alléluia. Alléluia. Et unke kefe afwe konga fa sinlon le ninden Israël nyamien wa ima ya se mlomlom. Alléluia. O manglemu ete o bebo bete kpe bete di bebo bete leja bete nanti bebo bete nyangomien bete loin ete o benu ma quand voulait oyo Israël il y a Jésus-Christ idomainu ici et wasu et quand tu cliques sous on y et groupe Adonai et fait iwa yakon apprécier onignon apprécier ni kun. Gloire à Jésus. Jésus Allah, idumanwo afatama kete kuye. Idumanwo afatama kete kuye. Jésus Allah, idumanwo afatama kete kuye. Esi klofue nyamien. Nyamien boli ke finu men ici. Nyamien boni kan voulem fata. Nyamien ni mom fata. Nyamien boni asenan fata. Ngle moui. On vle boa kloli. On vle boa seseli. On vle boa deli. Boa klik souke. En demone chen. Boti 2026. I mone ken klikli. Ok souke trangwanou. O anangama
C'est la wa c'est histoire. C'est quand vous voyez histoire. C'est joie histoire. Afi asili et on voit. On yale bocha krafa on gonya fa keyo. Nia mega botonga su besu fedo troswa benui. Na kay patra betio saka okrola danu. O voici la nuit anagama aprusuka etran on gwanu. Na eba so asanu ne ya kanvuwa. E ya togwe mama wa. E ya jiwa ye e bonda e kanvuwa. Anagama ati ya krujwe. E mama wa. E jiwa ye e la wa se. Blanti wa ye. Sanuma e nui e klamali ke fiyo. Ichi fa blenga e fa kyo sanu. Ma wa western otinge. Ma wa western otinge. Ma wa western osieye. Anagama ka e fi so nganu e fite. Ma e fite ni asena. Ma e fite ni kanvule. Ma e fite ni srile. Yale ka nangama wara Yesu. Yale ka nangama e asamia mu mia Jésus-Christ. Wa nyangie. Yale ka nangama okulu foi wa fa otu Yesu ka bolo foi sa. Ma kanvule nyo walie. Sia mo sia kula. Esikani yeo. Jésus-Christ oduma Israelio. Amen. Alléluia. Alléluia. Walia ongwanungla munyo. Ma ebonda e mama Israël nyamye. Wani kanvule fata bonya ya ile fata. Alléluia. Alléluia. Nya nga obwe konla seke nya abona ne onsanungla munga. Alléluia. Oma afa sura le bonane afa masranzo. Afa masranzo. Fasura le bonane fatiabe. Manyamie yangwe on y etra. Manyamie isakba on y etra. Manyamie otinga e awromu. Manyamie isakba awru e dumabenu. My bonda Israël nyamye iglo. Alléluia. 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 Nya se anya alenke alalo dile afue nyele awa bleble wa tonu hein. C'est que lalo dile offlan wa afue nga oyen. Lalo dile offlan wa afue nga oyen. Israël nyamien wa yo ma ebonda mama nyamien ebonda mama nyamien ebonda mama nyamien. On y quand voulait fata. On y a il fata. Alléluia. Alléluia. Nyamien nga boye sa so mu mae otisu kema elease. Alléluia. Oma ande e unke oti afua uflenga e ulunuye imone ken klikli. Alléluia. Oma fadake asenanke yama otran enwa. Oma bokon ele nu e wala nyamie yase asra nyamie ale ase. Nyake nyani osu, nyake nyani oma mesu, nyake nyani wa ulonsu, nyake menga toto hein aosufu efi onuma biswanu, aosufu efi makume ingbe, awa vie fi batreme ingbe. Sanga Israël nyamie okani yeni e alofu amu eti nde imoja san obo osu yalie. Oma kebe unye be unke nyamie wa ekoye. Safi ngabo e pofo be suzuli wa juma Yesu. Omama e kan eti ase la Israël nyamie ase Jésus do mainu. Oni afo ofle nga fa mani e. Ngamo Israël nyamie nyoli babani mami mu okeni. Otisu kema etu ekunu ele ase nglemu nga oye. Otisu kema ele ase. Afi ke ete pe ete di esike ngamo e suzunke oju Yesu iso saliemu eumbe. Eumbe. Ma ilanya mia single munga.
Alléluia. Était serait nyamien était ouais nyru. Ici et wa maya nyemesu kokun afwa ofle ngamo nyamien kulisu moya ulunu ye. Et wa fa e afwa so e fa ya ki nyamien sanu Jésus do mainu. Et wa sera nyamien ke i jajale lien. Ye me inu ya afwa nganu mai Jésus do mainu. Ngabo eti moye. Ngabo eti anua mo nyamien wan tike. Ngabo eti sakpa mo nyamien wan kuneke oju osu. Kasi ngamo ya nyamien boliwo boy wa trawa ngwe wa mindelele. A sera nyamien ke ma afwa anu kasi so ongwanu Jésus do mainu. Ma lalo dile so oto Jésus do mainu. Ma wanye suna kankle nyamien. Fa afwa ou flenga fa ya ki nyamien sanu. Oti o bobolye, oti o mamelye, oti wa ulonye, oti wa jumanye, oti wa kundanga mo abubu wa tanga mo adi, o jumanga mo adi, wa fanga mo akuneke ani wa ulofwe mo amunati amukoi. Ma ife kla so e yaki nyamien sanu. E fa evle e yaki nyamien sanu. Kama Israël nyamien okan etinde. Kama Israël nyamien odi e jole pa mai. Ma oswan ebo. Na ma kasi ngabo e tilingan. Kasi so ma inu ya na ma e umbe. Sera nyamien ngle munga. Esra nyamien ekun kokun e wa fa enwe ya ki nyamien sanu kema esike ke surale o matan oin kokun ye kpofu enkusuma otefa ayamu otesi onyru okun ke yo na ma assassin bubuo na wa fanga ma fa su nyamien isukpe na ma amli ke ko ina ni nyamien ama afien wa kra tinunti ke ko ina vie wa wenga okun ke fa si asu wa kra kan onti. Kekwa ina waka yale nou titinti. O mangle mouy a se Israël nyamien ke akplima sou Jésus douma inou. Ke djadjale nga moye pofu en djadjo an afwa ou flenga ya ulu nuye. Ngle munga ouye atie so djadjale sou Jésus douma inou. Ke ma djadjale so oto Jésus douma inou. Ma imaya nyame sou na ma Israël nyamien. Fa angwan ya ki nyamien sanou. Afwa liye tukpa chen. Odi wambe sou natima. Afwelie vie popoy on nous obesu natima sebo kole tika tika on nous obesu natima afwelie ein blé oto sera nyamien ngla munga oye afwe ngati wa afwe pa bo fwe okwa nyama kwa le osu ai blen kwa nyama kwa le osu awolo bae kwa nyama kwa le osu nyamien timi monto Jésus du manu. Et si en nyamien et au mot la assez et quand vous demandez famille je demande non Amen. Frère fitima pas que wasa be bo demande be pa be talo be nyabeti be ba aussi be nyangwa ma quand vous voulez Jésus demande non wo boya bo article go ba c'est sacrement et nous afanga we noi et ma mengwan so eji mengwan so e mengwan so ya ro fa mengwan so quand vous voulez Jésus de maïno, yes, et you have your line of Fionyamien, is Santi, et Fayo Yachosa, no, Baba, et Mamimo, et Babamo, et Simo, et Niamo, Arofa me crocline, et was Sanu, et Fayo Yachosanu, et Talo, et Baosi, Ke Baba Nyamien, Fonde Wasai, Fortimidai, Fakata Esu, Fatingae, Fasasai, Macanvlen, your famille, Jésus de maïno. Baba nga motima olie boti klubi fwe ija jale
Bouboulousa, bo, Jésus de Maïno. Yo, ma quand vle nyolien, afien tu en vle, afien tu olien mon mojain, o kata Yesu, fae, le te, mon ete ableni nyoy, menwa yasa, ma quand vle nyolien, et la waseo, ra sonusuo, ra ostransuo, ra ebaba mesu, ra nyama me kwa besu, mo anjuentra an sonunga wensu, ma o mamu, beura wase, o sule ino, aro menu jofon. Ma jumamu beyoye, ma moye dandan be fite sa kuya. Ye manama kanvle nyolie, ma mama nyolie, asenat yolie, et mien sans Jésus de maïno, nyamien vle sosuke, amen. Alléluia. Ouais, quoi, bon maman nyamien, ouais, quoi, auto maman nyamien. Ouais, quoi, auto maman nyamien. Alléluia, eh. Alléluia, eh. Nyaka e bo bonane nya sran vie me nya dwa ni akpa anwa e sran san like eku afa bonane pa me ya bu konle sumenu tonu eku Jésus tuma inu se ka nya nya mie sakpa o sungle mu nya mie etimi o sungle mu nya mie ya nyuru nya o afwensu nya mie suma olele monete ablenu ni nyoy ati so monete lia Jésus tuma inu ye ni amanga be o nya nuloy e ma esasu e belike Ema esasu ebelike, eoto ebelike, manyamie esuralei, on y éclat au train. Manyamie ikanvule, on y éclat au train. Israël nyamie iduma inu ma oyoso. Alléluia. Ma ebonde dankpa mama nyamie, on y mamalem fata. Ye on y a yeile, on fata eku. On ma ete susu, on y nyamie imamale blei. Kokun etiendenga o duemu ablangwa on y nyon. Iwa nyonu oseke anangama sebe mama woy oni fata wabali ke fi numa osi sebe togwe be fle woy isuo. Alléluia. Nglemu iwa togwe e fle Israël nyamie ngamo tia ma e ngwanu ibora Yesu ma blesso oyo e kwa elie ye makanvule oyo nyamie lie Jésus to maninu. Amen. Ela nyamia se nyamia wara Yesu. Ela nyamia se o nyamia wara Yesu. Nyamia wara Yesu soti afwenwa waya e. Afwenwa waya e sanu ninge maepa. Ngamo tidie efa emeyo. Ngamo tidie ma efa emeyo. Ko ena nyamia waya Yesu. Ela nyamia se, nyamia wara Yesu. Ela nyamia se o, nyamia wara Yesu. Nyamia wara Yesu, soti afwenwa waya e. Afwenwa waya e, sanu ninge maepa. Ngamo tidie, efa emeyo. Ngamo tidie, ma efa emeyo. Jésus te ngwanwo to je fa mama nyamie afwenwa ngawa Jésus te ngwanwo to je fa mama nyamie afwenwa ngawa Jésus te ngwanwo to je fa mama nyamie afwenwa ngawa Jésus te ngwanwo to je fa mama nyamie akruye fweda e akruye fweda e wo bolele akruye fweda e wo bolele akruye fweda e nyanya akruye fweda e wo bolele Otema egwanwa oe omolele afwananjami ofinyamia oe la waselele se ogwanu ofinyamia oe omolele
akruye fweda nyami akruye fweda omole le akruye fweda omole le akruye fweda nyami akruye fweda omole le akruye fweda omole le akruye fweda nyami akruye fweda omole le akruye fweda omole le ọjẹ máa ń gbànú ní omole le ọjẹ máa ń fẹlẹ jáde yóò náà ṣẹlẹlẹ sẹmi ògbànú ọfíìnyàmí o ní omole le sẹmi dàlágé ọfíìnyàmí o ní omole le akruye fweda nyami akruye fweda omole le akruye fweda omole le hallelujah Oh,
Alléluia. Ma ebonde mama Israël nyamien. Ma ebonde lease. On y quand voulait fata. Et là, et choral sur nyamien iase ma nyamien isakpa otramusu titi Jésus domainu. Ye e boy tu ekunu e mama Israël nyamien. Mais isakpa ora esu titi Jésus domainu. Isien était sous et anyainu. Ma blenwa duke esi e a ofuemu. O manglemu esreke se ediaman viebo ya fien mo ande moneken o tibe asonu yele asonu swanganu aklikli se bo ya fien ma be jaso na ma esibe a ofu eble inyonsu se ediaman viebo lona betili nyamiende be kan nyamiende be klelibe be sunzun ke englemu be bana be fa be o be ma nyamien se bo ya fien ma be jaso na ma esibe kun. Et on kè nyaman vie mbeja soli ma ebonde e sobe nou ke oni fatansa. Yeah, ese e baba ni maminga boy beja soli ke ma be gwase. E tra ke e anya okonyru e wa fable e fa tibeja sin. Ma kan voulait oyo Israël nyamielie Jésus do mainu. E sien blen wa juke eti ile motwe nou jasimu. Oma e wa fle nyamanga boy nyamie kpeli ke ma faja sin so obma e fle nyama Abakuk ke ba ma isonu ni ndabule Jésus do mainu. Alléluia. Bisini minimu. Nglemu nye amukla amonige aimé Jésus dumainu. Andeboti janvier ikemba nansu afwe ofle ngamwe ya lunuwe ya singabwe owe sanu nglemu ye ma esuisu likalwe. Ibo jasi oufle isu. Et baba pasteur Ado Francis ani jefsema akpaswa ngabwe o pobre de wa fain iwama beno to nyamien vle ani gbanflen me kra ke e asonu gbanflen ngabwe e yeyi kisetien kra ndoswanu ya tubo ya fa fwetien sien kabeze ke fwetien ndoswanu do nsiensu e jawafan kokun eyo asonu son ilika lwe isoti iwan e baba pasteur iwan aimansi fwe boti janvier nga e onuen ikemba blue oni son ye ebo anyason ibo isoti iwan inu to gbanflembe kra ke nde son oyo enandolie like ye ke blessong ojung e bomandri wakun e bla e ayo anyaso ngadien e fakpen e unla
et à son sema pobre de wa secrétaire général et wa ma to nyamien vle que anglo ngaba e onu bati janvier ikemba blue oti fouetien et yo et conférence à son wa fan que c'est que nglemu do ngron sou ye moi on fara ke be train bo ngamo tinandoli like be kula ngaba be o avec masi nous be kula ngaba be o jefsema be kula ngaba ti école de dimanche be kula ngaba be ti OPH be kula ngaba ti rec masi be kula ngaba be ti flambeau lumière be kula otinandoli ke be tran anya song ibo afin be man be ble ye be jo be juma ngaba be bulia kundan ke afwengo we be di be wa ji unglo kwa asamien ngaba o be sanu be ji unglo kwa sorti afotwe malen bokun ile inu be fa mai isoti e iwama inu ato be kula ngaba be o bureau nu apaso ngae bobele be bureau nu ma be kula be bomandri ye be tran anyasong ibo ekeniwa ke koko ena be kula ngaba afe obesu be kula ngaba be o sema pobre de wa sa isu afe obesu e baba mu bakwani abeli kanti ama be sese fria ke be ngaba be lesran botimo gwegwe an afe wesu be ko clair be duma ko ena ke e baba mu be sese be ble bo be ko ni abe osu bakula bani abe osu vienti isoti be ngaba be le be sran bo afe obesu ke anyam vieille ma be wo e mami ngotra e baba pasteur mbe fla ya se be wo na be ko clair be duma yo akpaso nga be sese anyan be ma efa blengo we efa sie amunyu afin se ma wa fan e sese li ble ye e soin like isonti jole ken kula ke be se ke do nso oni bue baba ju do mo tue anze nglan ni bue e jawa fan kokun be ngaba be suman be kle be like kokun mna ken kula ke be se ke nglemu do mo tue su e jawa fan e strenya mien kokun e fa e uka e un ye ya ken kusumba ke be se ke ndo swanu do nsien oni bue e jawa fan kokun wawe san iduma ngaba odibe be kle esu like isoti blessing ma oyo inandolie like kana yalu afwa ufle ngai nu e baba pasteur Kra Daniel o sieselike anglokun ka elu nu i moneke nyonsu oti asonu kumbo e kekeli nu ole e baba mu belie ole e mami mu belie kokun e ngabo e tigban flen kusuma ole elie isoti enwa ese nyamien vle ke aimansi mone ngo bale boti janvier ngo we yanglo ikemba blue oni kuin inwe eyo e asonu sonyo isoti e baba mu kabe se ke mone kengo bale i ngremunu kemba don sosu ame jawa fan kokun ame yo amu asonu lie e mami me kusuma kabe se ke ngremu kungbaso do mo twesu ame jawa fan ame yo amu asonu lie okun e ngabo e tigban flen kusuma ke se ke mone ken kungbaso i do blue su oni bue e jawa fan kokun e yo e asonu lie baba ni mami mu na ma elo afi ma nde song e buya kundan koko e na aimansin e yakwa mlimana ya banglemu na watanda e janunti isoti mande song oyo e nandoli like e unike e peli ngblali kun asonu se ma pobo de wa fan e won ma be no to nyamien vle e ofe yi anglonga e onu e ti janvier ikemba kikli bovaju ande mone kemba 9 kale fi onuma le fan isoti ke enia e fria ino se afwe kunlie ina tamanu ke anyamvie bokun ile inu ma ekutanu ko ina nyamien wanya kanvulenti e baba pasteur Kra Daniel oni ibo so afwemu nyamien vle eye amu bonande o ma nyamien bobo ora isu ya singabo o isanu nglemu ye owe mami raisu Jésus demande ma oyoso amen.
Alléluia. Ma quand voulez oyo Israël nyamielie Jésus doma inu. Ma kenya fa kensa. Ma jasinga boye tili na ma eulafi. Aima sin fueken oti asonu i conférence. Ma asonu ba me kura be klasi CBU. Na ma betran anyaso mbo. Ma quand voulez oyo Israël nyamielie Jésus doma inu. Ici était sous et anyansu. Et on question et voici c'est una et wa manyamien ilike et quel est il est blé ye osu mentant sanga ici na ya juloy et nyama viemu be di lalo oma ebo lalo sonsu e klamu et mo be fleur madame Asamoah ibobo e a ulie duman yele kwasi ngesan Denise iwen ola nyamianse yele ke iwu betelisa su juma lo osre ke ma nyamie osesei ye ma juma so nyamie o me fanga na ma odikpa ke ni fatansa Jésus duma inu ola nyamia se oni satisika kotokun abla e molie be fleur Kofi amwe Juliana ikusu nwe ola nyamia se yele ke nyamie o meni watima onyani juma Oma ola nyamiase oni satisika kolokun ablana. E mami e baba be fleur oufwe kona. Iwen ola nyamiase. Yele ke nyamie omeni watima susute nga moye dinu jumai afwe nga we wayo iafwe ablan oni ngura. Oma okuneke ola iba pasteur Kra Daniel iase oni asonu mame kura be ase. Ye oyi i nyamie iunye inglo oni satisika kodokun ablenu. Alléluia. Ete susu e mamilia be fleur kwaku afwe Solange. Ikusu mwen ola nyamia se. Yele ke nyamie seseli yele ke sanvie be balike be wayi yele ke be trei be fako. Oma iwen anuma si moneken boti desam ngawe. Desam nga senile ekemba ablani coin blenga moye oko juman de swanu 19h sui e unke emoso ofuli baka konu kokwo unke baka soy sran nambo ebe onu oni apprenti oni chauffeur tike be boy konke be chichi na be fe ibe fako oma Israël nyamien ka oni bebe kpli ma okra soteli loto sonu okpeni gwasuwa yeli ke fi wa eme nyamie odeli. Alléluia. Oma ola nyamia se oni satisika kodokun nu. Alléluia. Yankune ke kura nga boy oswanga nuai bokon ele nu ma e jasonglo yama e bonde e ma Israël nyamien boy sa dandan somu oma e nyamien nga mo e ke kpofu enkune ke oyi o klima sui ma e bonde e meme oni kan voulait o fata. Alléluia. Alléluia. Ma egoase ya esreke ma nyamie oyoso o ma ekra e kungun Jésus duma inu nga mo yi nyamie osunzun ma ilifu enke ye inu anyao. Amen. Isien blenwa juke ma yi kelemu ke efa kentiti sa koren fu mu nyosu netringlan iwanso iwen nga mo esra konsunzun ke se oyi otikwai me feli fu enke ye fama na ma okrun kotu sange ma oyo obobo okrun fu esu ma adisu akrun jwe o manglemu nga mo afa balika afa manyamie ese o ke fa sika ma ekra ejaso e kan etiase esra Israël nyamie ma ora ikele mesu ma ejaso ye ma esra nyamie. Ma Israël nyamien aurait ekele mesu Jésus dumainu. Amen. Sien ma egoase. E fa bleso e fa yaki service d'autre be sanu ye unke gbogbo mu ye be we nyunule. O ma eni anga bo e beti a ofuen e se be ke gbogbo ngamba we eni ama blambe sanu le
inu efa e chelemu ya efa gwa kokunga mo eni ma ya so ambe jinsine le efa e blusumu ya efa gwa wonga mo afali enveloppe vie okura yo duma tre bluni nyon okura ye afuenu anze Noël mo wa nyama ble wa yiman gbogbo nga mo eni ma me jinsine akura fa enveloppe so agwa nu esra e choral ke be so ble sombo yema eti akunjwe na iwa fa e chelemu e manyamye. Amen. Asenda kojwe mami sanwo. Asenda kojwe mami sanu. Nana nyamye yi asenda kojwe mami sanwo. Asenda kojwe ma kwayo na wayo. Asenda asenda kojwe mami sanwo. Asena koje ma misano, asena koje ma kaena wayo. Asena nyame asena nyo, onyani engwanso asena nyo, oma kwenu majayo asena yo, nyame bakae wabono asena nyo. Nyamyengo kuwetala ni asenda nyo. Nana nyamye asenda kojwe ma isanwo. Asenda kojwe ma koyo na wayo. Asenda asenda kojwe ma misanwo. Asenda kojwe ma misano. Nana nyamye asenda kojwe ma misano. Asena kobye ma koyo na wayo. Asena kobye ma misano. Asena kobye ma misano. Nana nyamye yi asena kobye ma misano. Asena kobye ma koyo na wayo. Nyamye asena kobye ma misano. Asena kobye ma misano. Nana nyamye yi asena kobye ma misano. Asena kobye ma koyo na wayo. Asena nyamye asena ni asena ngema. Nyamye ba nya egwa so asena ngema. Nyamye masasa egwa ni asena ngema. Aduma na jafa na jali yo asena ngema. Nyamye ngama ye ali o asena ngema. Nyamye ngama ni engwa mo asena ngema. Nyamye ngama ni eba mo asena ngema. Nyamye ngama ni embre so asena ngema. Nyamye ngama ni asanu so asena ngema. Asena kobye ma misano. Asena kobye ma misano. Nana nyamye yi asena kobye ma yo. Asena kobye ma koyo na wayo. Nyamye asena kobye ma misano. Asena kobye ma misano. Nana nyamye yi asena kobye ma misano. Asena kobye ma koyo na wayo. Sati kansi o mimye. Kana tinsi sawa se na o. Sati kansi o mimye. Kana tinsi sawa se na o. Nyamye noti kansi o mimye. Kana tinsi sawa se na o. Sati kansi o mimye. Kana tinsi sawa se na o. Mama kwano jali o ase na o. Anyani engwanso ase na o. Akae abono ase na o. Amani edanze o ase na o. Nye oti kansi o mimye. Nya kana tinsi sani ase na ke. Sati kansi o mimye. Kana tinsi sawa se na o. Nyamye oti kansi o mimye.
Moïse seli Israël ma meke anangama we afa amu ge pakpa mu amblei na ofa di juma fa pai ma be kranga be amune ti se wai be so be mama nyamie ono ndei yo me won ti so o ma omble balingre mui ngamo ti be sanu chele blusu asenai o juma ibo swalei ifaya cho sai nu kengle mui but yande mona chen kikringai sonu na fa yoduma dan quelque famille jeje de mai no omble ni ole baba be pa ile be nyu kolei oni ba nyu nya o sanu bi sonti ngamo anangamo ni be fata ngamo ni sra kulia fatai baba ma tinya mi sulo ma anangama kulale kunjira ingwen yisu na manga moti baile surale kulale timi anyu nyai muaei aronyu kole juma dile sumale sasutale ifan fanu ngale mui mo jira bengwa besu gong je de maino ma aromu be nyaye ngamo e ba kula je me inu afwe kunu fama be afwe ye kan vle oyorie ra onvle sura son ngawe su ma oma meura ogwase ke be di ojumai sakpa be yinkuma sakpa be di mayale sakpa be ma fifi afin strafi oye ma okrusa ofe mesika mama pekun oye fifi otima so anagama ji so inglo ma mefwe mesike oduma sai au onvle ngawe isu sakpa na ma be sra be dirike sange ababa tabe ababa ni abelika ababa ma be laure ababa ma be alaje ma be ke papa ma jesu de maeno kura o baba nga ifa cho sanyo ye ma kan vle nyorie e mie san jesu de maeno amen Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Wanya dia kunjwe mona chen krikri nganu e ku Jésus du maino. Wanya si ka Israël nyamia yo. Ma e bonda e mama nyamia ma e bonda e mama nyamia. Oni mama len fata ye oni aye len fata. Alléluia. Oma était sous nyamia mama len sous. Oma ndebo ka si able fata kebe unke wa lu afro fle nu na kunti jo. Alléluia. Nan se ke mwa nga ba nyulo lo ahume yi wa wenu tio akunuti ajo wa tio oma efa dwemu yakon ablana oni nu iwa nyon iwe nla wa se ken kula nsu yakima oduma pa bolele na ke yo wa yo anangama ti dan oni mama len fatale trasu be ume yi dambo oti isi. Alléluia. Israël nyamien bobe ume dambo tisi ye so ameme ngle munyo ma ekula etu ekunu ye makan voulait oyolia Jésus do mainu. Alléluia. Ma isese akundana nyamien ngabo yili ye bo itie ma yewa ememe.
mama wa aduma nagama wabani ae guasu aduma nagama Oba maya lage nyamine aduma nagama mama wa aduma nagama
Suyakima, suyakanya mesulale, suyakima. Nini suyakima o, suyakanya mesulale, suyakima. Koina ayo, Yami adelia. Nini suyakima, suyakanya mesulale, suyakima o. Nyo sandi alaje o, ofina na nyami etli. Samina mi ongwanu, ofina na nyami etli. Nini suyakima, suyakanya mesulale, suyakima. Koina ayo, koina ayo, nama aki nyami esulale o. Kaza femo asui, na aki nyami esulale o. Nyami etema o mwano, na aki nyami esulale o. Esi nyami eba floli oi, na aki nyami esulale o. Oui, koina ayo, koina ayo, Minya mamu, nama ya kinyami esulele. Kante afema esu, na ya kinyami esulele. Na nyami oyiye o, na ya kinyami esulele. Nyami afiamia egwosu, nama ya kinyami esulele. Kante meo ozo, na ya kinyami esulele. Oui, suyakima o, suyakanyami esulele. Oui, koina ayo. Yakima o, koina ayo. Asuanafia o, nye asuanafia o. Asuanafia o, nye asuanafia o. Nyamye balama bobole, olema dedie. Asuanafia o, nyamye balama bobole, ibolema dedie. Asuanafia 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 Wabadeli mi Asuanafia Asuanafia Wabakloli ei Asuanafia 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 o Nye Asuanafia o Nyamye balema bobole olema dedie Asuanafia Nyamye balema bobole ibolema dedie Asuanafia Et quoi faire ça sous? Yesi nyamie, nyamie, atia me okwando nyamie, atia me okwando nyamie, se okwando fiwa o nyamie, se jala jo fiwa o nyamie, se okwando fiwa o nyamie, yesi nyamie, nana nyamie, yesi nyamie, atia me okwando nyamie, atia me jala jo nyamie, se okwando fiwa o nyamie, se jala jo fiwa o nyamie.
bisa awrenu o minyama bisa awrenu o bisa awrenu o baba bisa awrenu o bisa awrenu ke kenga Jésus bai akobie ze akawa bisa awrenu so mai bisa eu sala fi Jésus sui na eklusa akobie Jésus bai akobie ze akawa mi biso awrenu so Alléluia. Alléluia. Manyamiera Yesu. Enyamyenga bo osi anvwe bo deliye bo ite o afan. E aseke oti ulingbi. Ulingbi tie ma Yesu yo.
Nyamye wanga ti ulengbi tema ya jawa. 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 Famille Jésus ti ulengbi wa o. Nyamye wanga ti ulengbi tema ya jawa. 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 Hoti nyamiewa, hole mausu. Hoti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Jésus la mausu. Il est hoti nyamiewa, ibodelie o. Hoti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Ole klale. Jésus oti nyamiewa, ibodelie o. Il est oti nyamiewa, nyamiewa ngale mausu. Oti ulengbi ulengbi. Ole ma bobo la le ma gbalia e. Ifa mama le emeyo anagama e. Ole ma bobo la le ma gbalia e. Ifa kan vule emeyo anagama. Jésus e. Oti ulengbi o. Ifa kan vule emeyo anagama. Ibo delie o. Oti ulengbi o. Ifa kan vule emeyo anagama. Ibo klolie o. Oti ulengbi o. Ifa kan vule emeyo anagama. Ole ma bobo la le ma gbalia e. Ifa mama le emeyo anagama. Ole ma bobo la le ma gbalia e. Ifa ye ile emeyo anagama. Jésus e. Ibo delie o. Ibo klolie o.
Alléluia, alléluia. Ma je crois il y a sona et bonde quand vous Jésus. Alléluia. Ma je bonde ma Jésus. Alléluia. Plus fort, plus fort, plus fort, plus fort. Plus fort. Alléluia. Ma quand vous l'aignez, oh yo Jésus lié titi. Oh t'es pas. Il clolaigne, oh les mains on sou. Il fa qu'un lait, oh les mains bobolé. Oh les mains à vieillir. Oh et si n'y a bien pris. Il a oasé. Taniye nyanu niye ngamwelye befle ese nzuye ingwambo oyo ila owa sedan afi aniyo nu koko eba won la ka eke elien etiali ke fi ato inga eni wo yali nu ya isranpa inga eni wo inanti eti srandan nan sran gbenle etie ilawa se elengwan ngwan mo sika toma ngwan mo akọ okla toma ngwan mo nanini boambe moja nkla toma esi afama ye ngben afin owa Jésus owulie oso ya imojalien ole timi ole nyu otra like kula ngamo sran class sunzun ke ofa de un et là owa sedan ifa kan vulen oni aye yilen ifa ma okunba ke afin se e son otiso Jésus nous, amen. Alléluia. Alléluia. Que o nyamie nyuma edia klunjwe ma edia pajaye. Alléluia. Afin onye o nous sapa. Maika eusunu na ikanga nyamie inde Matthieu ndetre bluni sien ma bluni mokwe Matthieu ndetre bluni sien ima blu oni mokwe nkusu nkankle woke befle wo Pierre bo ibo nyeleke yebwe tanda suye nkplan mi asonunio ye vie kla sakime amen Blenga otiolie pa onwanu de pa clé ma yenglele ma yesile i oklusa inglo clé oko ina ya sinanti oko ina ya unsaule ma owa wen odiguma ya fien Jésus nous, amen. Oui, voici. Nglemunya mukra amulike Jésus nous. Nranu ke nyamie iwla okpen amuso. Nde tri ngamo kan klelie ko fait les motue ngamo e son like nous. Décembre il est mort que nous soigné like nous ko faju Noël on est 31 tienu nde kura ngamo nyamie kan klelie ma oyeno engwambe nous Jésus du mai nous ngamo otielie temiam boy polen yele ke ma enukungun e kaki bois nyamie isanu seiti bois nyamie isanu dikefi osumiamae amen afwen nyamie wa wen na wle okloke otinge yese
enian su pasa pa na fisuke ofa eju kan anya mi kro ke eju lo se won e buwe un ke ti boa bai ofa dwe kun ofa man e afuen o ma dwe so na fisuke e ato mone ken kura na fisuke ito dwe so yele kisa isansu dwe ngofa man e afuen yo ole o ma nkan klamu mone ken kura ya to ye andembo ndu manto ta musime yi okun amusuan afin dwe so otike boa bae o su kando sonza ils vont qui ça émis isansu. Vous êtes prêts là-bas? Nyamye iati soufale yo faible bo mais qui sans Jésus sans sou ipa gale dans autre qu'un banclable bo mais qui sans Jésus sans sou qui ça Jésus est mien sans sou qui ça beaucoup les sous Misro sa fille atinga inouble bo mais qui ça Jésus sans sou mien bon montant mi au fond misro les blebo mais qui ça Jésus sans sou qui ça Jésus est mien sans sou qui ça et ça va pour mal les sous mi bravo moyen mi tourmente nouble bo mais qui ça Jésus sans sou mi nyan fongole sa fi mia mami blebo mais qui ça Jésus sans sou qui ça Jésus est bien sans sou qui ça et ça va comment les sous Amen. Okakasienku. Christ foi mu be croix be di annoncer blebo be qui ça Jésus sans sou c'est be clobe un Satan croix mon be blebo be qui ça Jésus sans sou qui ça Jésus est mien sans sou qui ça va pour moi les sous. Alléluia. Oman Dieu ngamo afwen et façon et sous la filem bonyole. C'est qui ça isa bo komanso et kusuma isu fema. Amen amen. Angoissé mamira musu. Ndengamo ikengani andeng ele Mathieu bluni sien ima bluni mo tue. Ngamo onumo
et faille, il y a que Jésus un plan mis à son nom. Alléluia. Il a un plan à son nom. Oman, ngamo, il faut que il que nyamien wan o yu ninge mun. Ibobo o drama ayoma. Que Jésus sait que un plan mis à son nom et à moins les que ibo fali briki. Anze ofa waka okum aba Jésus le plan. Kenya mienwo ninge mu o sinsrambe nu yo. Alléluia. Oma ngamoti kingi mo fata ke croire wiwre yele que Jésus c'est que yo. Un plan mi a sonon. O cliquer o afa e fa diguman iwa fa vie ou fle. Afin ninge viembe le mo blessement pa oflo nglace ke oflo bobo sanu afin esran akundan esran wawe esran nglelen ye won ifa di nyamie djumanio itiema aniamu afwen ndenga mo kan kle nyole se ofata ka ni di djuman kusu modeling iwa fanga mo edi ofin bobo neo sranga mo iwon pren soa I modèle nga iwon yo neo kan clé ouvrier mo ouvrier me kla mien ke ma e pren wo fama so anze wo beso keke sranga il y a soin ye iwon mi anyo chambre salon mi anyo 3 étages mi anyo entrée coucher sranga il y a soin mo tani yo kan soa I modèle nga kundenio alléluia. Ye c'est pour que enya afotwe iso ajale nu nyamie wa we won yo strankun le mo befle Josué wa fanga mon tingeli samunia ili enso amu wa fanga mon pour que ntinga mu alléluia sakpa ke kanga nyamie indenu Josué oti Moïse iya jadi fwe neo Moïse oti befleike oti nyamie no ijo fwe un prophète Moïse ti prophète nyamie no ijo fwe sanga Josué oti a prophète vie ko di Moïse ya jane e atiele ke Josué oti prophète anzoti nyamie no ijo fwe sanga Josué ingwan mwanu e wike like nga befle tinge wai nyamie jili nglo dan ingwanu sramo be tinge ke yosa samunia nyamie ndenu sranga mo nyamie en classe ke nyamie tinge li dan yele Josué oma afwen Josué ingwan oha tinge evie e anyanu kale koko ina nyamie yi swanga yi won plan wa kla plan pa Jésus du mainu ninge ngamo Josué onyanibe tingele ngamo nyambe isuye onantilio kenyamie seke oyosa yoyo kenyamie seke jaso ni wa jaso kenyamie seke transe ni wa transe natingele ele ngale oma eyania ingwan inu afin sakpa na wure ngamo ole yele keyo bengamo be yo nyamie ikunsain yo tinge be dan e kura nga yo we bavio le bo ka sume ande wa mlenyu no koma bless mo paese wo nga nsumo kun neo ka suma sramo okoi okun bobo moin o mo fanga ka ima asume eku o ma se nyamie o kandena e disoyi o kla yi sambe nglo o kla tinge e pa koko ina ya plan soin afin nyamie yi so plan ai ne le ke sran o fe bobo hakunda fa plan alléluia alléluia ken sre nyamie sien nse nyamie ke o wa wenye o ti asonu i patron blessement pa c'est vrai nti surin sange surin ale li ke finianu asonu nanyo Jésus li asonu ye iwa we san yo ti asonu i patron
Na ke e women tio amba patron be ngbe. Alléluia. Ça vient me ko be na wan be patron le. Hein? Oti au patron bas, il est dans son bureau. Oti au patron haut, il est parti à la maison. Néo. Be wan patron ben. Et patron lien a son nou ben. Ye les nyamie wa we. Ye nyamie wa we. Ye man eklayo ninge ngamo o ti nyamie kulusanyo. Alléluia. Alléluia. Non e a kundanye iwa ifa plan. Itiema Kenya Josué Ngwanu kanamba ko kwanle nyamie kan de clé. Mambisa moi be si Josué bobo Ngwanu. Bon, ça n'en pas be si mais o ti quelqu'un o ti kenzu kan mamlango e tomate ate gwa bolonza. Amusi mais OK. Et auka eun et cellule beno ya kangale me kura mbe de koko ina ke ko bleble amon wi kura amon wi pa alléluia les mo twengo ba emo ya bo esre wa ibo ya kan inunde yeye nu wen kana Israël mamba ko kun len nyamie kan clé Josué ke yaso na yosa kan wike Israël mambe kusuban panyan kulalen o klike ndenga mo nyamie kani be dili su sakba alléluia ye enwu Israël mambe ngwanu ke lika kula nga mo ba nyama kulale mo be kpofu embe kulali be len o klike yo tingele nga nyamie won tinge be ba diaso se nyamie so ke ko fama su na nyan kulale na ko besunyo oye keke oyae oma Israël mambe ngwanu ko eliso Kenya mien won tingem vle nkusuman Josué ibleli esu wa tingem be papla sake bon ko fiande anwo besu sale anwo keke o tinge be kumba ke ble kunjuo iwan yosa ke ble kunjuo iwan yosa ali oyoli ke manyamie afwe sange iwan soke yo na ko ti tuike te o sange afwelie mi onyo na transcendant tie ndenga ibobo wan ayo. Quelqu'un me comprend? C'est-à-dire non c'est que a imaginer li ke vie na yo transcendant minde ima o tingeo so tingeo ngama yo o enyamie kunsa trake obobo ayo o kunsa lien. Alléluia. Alléluia. Que Jésus c'est que yo m'prend mien sonou o sou c'est que mbobo ye matinga mo. Alléluia. Wa sema que amu prend mien sonou mami mbobo ye m'prend o ti wa wenunde o clique yo akundan bobo i dandan i kwatren o fin bobo. Alléluia. Anya immeuble ngamo benye plateau lons amu immeuble zonge kamu yo pukun abo be nwin ofiteleza ouvrier ngabe onumbe soni okun amu kenkwani vie na ti okun so kenya e bobo esu planga e mo president yo so kenso ala viso azula viazo oti ouvrier brikini trouelme sano okun iwania e bobo esu planga e mo president yo ko kele na wreo keke président bobo e won plein soir ko fa be o quelqu'un me comprend parce que moi wi wle ka o jumanu o clement ke o bobo ya su yo manyamio afin sa won manyamie iklusa na o bobo asu yo asike ye no pobo de wa fo ya esu di juma ya Usman nganyamie so ka yofwe a kilile asu yo bobo klusa keke aniamu na e bobo yo fata ke plan na esike Jésus e a plan soani o e a plan o asonu ni o keke i bobo ye i won o plan
neleke ya bua kundan efa ibobo sran kundan kanzelike bo enyeme iwa enyamie yo we ifamo iwa keke amsike nana David onyania kundan ke okplan nyamie iswa afin ilie ola swabo sange nyamie ya lakan o patabo kon wison o yo efe o seunke o tie su ke nyamie moti nyamie ya lakan o trangwasu bolembo ya kundanti akundan pa neo sange nyamie sese imwana woye o faraka yo hallelujah o klike yo na akundan banga mo ele nye nyamie kluke yo trango sula fio unetinge iwa mbobo ye nkplan soignon 2026 nga nou entra mo anwure antike mai ula umfanga mai soin umbo alléluia mai soin umbo nkan koko ina mo tinge na ndenga kan wanti tino se nyaki amunu na mu lafio mone wa ngben ngamo ti elie mo Jésus cloquet et moi voulais yele ke c'est moi que Josué sai na o signé nous plan iswai man efa esu esie inwandembo alléluia man eson dengamo o kankle nous yema efa aye efa ma enyamie yema ewo enyunu tititi alléluia alléluia ningembe yole nu ma ewo enyunu itiema afwen nranu ke na ma unenu jajale unenu siesiele otinge Jésus du maino sangema kenkula e anwure otranya miesuke a esa wa mion a nyamie ekuluke atinge e nyamie ekuluke a créer atinga ofarake e fine alléluia c'est son 2026 nga oyo afwe pa mai Jésus de maino oma wafanga mo Josué oni Israël mambe nantili misini minimu iso ajale nyamie ekuluke ikusuo e fa wafanga Josué ni Israël mambe nantili iso nkusuye ekusu ofarake e fa ke nyamie o tinge Josué nyo o se Josué ke jaso na ankpe Jourdain jajale tingele klikli ngamo famo Josué nyo le iwa ankpe Jourdain ke nyamie kaninyo mvli o jasoli fi wafanga mo nyamie wo tinge o kluke o faina ejukana alléluia nyamie nga nkluka mu mwule yele ke yo nyamie jajale ke nyamie wo tinge sran blessement pa tingele nga mo tinge o na ninge mo be etitio na ndemo sran tio o classique e like pa yo le na ndevie mo atio asike ngalo nyamie se Josué ke yo en pe Jourdain ipele o se ke yo en fasra ka ifwe mu na be swamia la kai na be fabe ja be grenzwenu ke be grenzwenu nzwe mpaki okwa musi aniamu Moïse blessu nzwe nyamie paki nu se o se Moïse ko yezo o tinge kpama igenzi yezo neo okun o elise o pakili yebe senior neo okun Josué liesu nyamie se Josué ke yo se sraka ifwe muna be swala lakana be granzwenu ke be granzwenu o paki se mvle no fwembe se Josué ke obobo nga ikira nyebe flole e baba Moïse o keli Yesu i modèle yengo elin o tingesa oh est-ce que quelqu'un me comprend même oh Moïse bleli Yesu e na be bleli Yesu be tinge be sa yenzu mpakio olie modèle be nienga aklo ke be wu sran be wamu okwan be ko granzwenu na be wu
Par Paul, non quoi? Elie ke ya kan so. Kenya mi won tinge sran. Na ninge ngabe titi nyokan. Okloke na ure afa sous la file fa suibo. Alléluia. Que Josué okpini sumo selibe kebe grani loy okunzwe nkale pakili okunbe sini. Alléluia. Wakanga lenso Israël m'a mo fata ke beni Jéricho beku. Jéricho italien. En tout cas, talent il vie boy na won biele sange talent me kenkeni. Amsi wafanga be le kusu. Nyamie se Josué keyo. Jéricho ngama fa mamule. Kenkun anyo kloy ansin ya kloy na nyijo na npan. Ka mon vieillot en co-transé. Anyo sole kensien. Okun ken sonsui. Anyo kloy ansin ja kloy penso. Okun pen sonsui an pan an bobe sro. Ma fa kloy mfa mamu. Amen. Eni an kumba mu baba. Ba Moïse blessou. Kay kon len modèle nga ina wan viele. Benga mo be uklong ale noni be sanu tua oni toko fi ngale be mba. Okon li an e bosi e jaklo. Obo nga kere anwi son viele. Alléluia. Aniamu. Kenya mi won tingesran. Safa on ne akundan o sran blé sran ti blé akundan fa wala no osu ya ele afi enyamie oti nyamie kumo nglase ke ifialien oti olengule letra sran bewe ngule nkura. Alléluia. Oh Seigneur, que Josué nganyamie kani o la filiso o elima o julimwa. Alléluia. Oman aniamu se ikluke e komwany ndenga mo nyamie kan ma edisu se nyamie kluke o plan iswa e afien misini minimu ma ndenga mo kan ma e umwan edisu Jésus du maïnou yena fisuke 2026 ngamo wen na e bobo e kunsali enye ayo sanga ya manyamie ya tinke o tinge Jésus du maïnou Josué okonyamie nyuruko bise samukana wa yobe ekusu ajale kumbanga mo e fanyo le Jésus du maïnou ninge ngamo nyamie kankle Josué oti ninge mo beye titi na fisuke 2026 ngano ninge ngamo ina yo etiti ye nyamie wafasi e nyuro. Alléluia. Ye kanze se enwe wren na fisuke ifanga nu enwu sambe wre e nya iswa katwa Jésus du maïnou se fonkusu na nyamie iwan otu efo e koko ete e kaki ajale e kaki enantile. Alléluia. Afin benga mo nyamie kloko tinge be no fati ofa be di juman o fata man kebe yi masuke kle nyamie nyuro nganka muti. Alléluia. O ma mi sini minimu afwe nga mo ya wulu wen o ti afwe ku mo nyamie kloke o tinge i blen kurano ye tinge le soin ma esikeyo osuyoma likemo esibetiti samunian talembo suloy ikinga mo klelole titi na ke beso like fibo niansu asono dumao i unga efasi sule vie finiansu koko ina e afama e bobo e sran kundan e afa ukanga nyamie wo yonso iwama oesa.
ndekun onu boye ngokan krele. Alléluia. Alléluia. Oma aniamu. Ikluke afwenganu. Ibobo e jajaleliemu e yakibe ase Jésus du mayinu. Yema e croix e prinsuke nyamien otingei. C'est otingei e yoke Josué ça. C'est nanti i tingelensu e nya e un e atin o e pa ke Josué ni Israël mambelien ça Jésus du mayinu. Afin sakpa ke nyamien kanke o plan i soigne o plan sakpa. Dange ofa ovie yo plan ze o yakiole. Ma ikura e jaso na efa engwan elo enyamien isanu na eseke afwen ekloke enanti ijajaleli embesu ekloke o tingei masran kun okan iso o klenyamien afwen o sinloy mananti ma o tingel ma priansuka tingemi sange afwelien nkloke a tingemi afwelien nkloke a plan au soin a famille fa diogument on croit que mbobo ndi yumammo sange famille diogument Jésus du manou au nom de Jésus. Ra ondensu engwainu ma osoenu na ma yakundan otran la ningembe suna uflenga ma yobemu wato wafon e klafa e ngulele e fadia odjuma e klafa e bobo e strangulele e fa yoma ifa plama o soin sange o bobo ye amonsran i atin akresran i atin na wayo oklusanyo e sinyamie pri nyaki on vle o sanu tingei ma afwen o ekpa na oklusan o yo engwainu Jésus du manu amen ba igwase wanyamiera musu Wanyamira musu Oma Ikangan Matthieu netre ablaonicien Ima ablaonicien Matthieu netre ablaonicien Ima ablaonicien Ofaju Ima ablaoni mokwe. Matthieu netre ablaoni sien. Ima ablaoni sien. Abajulma ablaoni mokwe. Iwa kebe dilike Jésus fali pão. Ye olali nyami ase. Que ola nyamie ase kola nyamie ase vieli obubuli nu fameni sonzon fuem na wasebeke pango ye otimiune anfa andi isi ofali kure akun ye olali nyamie ase ke olali nyamie yase ofali Ofamani be oselibeke amukula ano nzanga onu ano nzanga onu afin nzanso otimi mojabo di angwe ufle nganyamie wa onisram betrang Isolie. Amen. Eni nyamie swa wala sa lika ule.
Like nyo le mon fasi klo e nyuru. Yele ke na ure Kenya mi won tinge sran. Na tingele ingba e sran bo mu ure mo class prince sa. Les mots tuenga mo Jésus o haji inglo ke paunti une na nzanti mojai ko bobo ramo kenoi monen osuma ils ont fait ke be ko nyangi afrumu basumo soli srambi afrumu mo loin basumo ke kokofa na baby so ke o ete asufa se ke mimi sa miun nyamie isumole nyamie ijajale itingele san afa o sran kundan afa buya kundan asukoma neo ten so ke ko boutique ngale non na ko fa avie saki kun so ke sikani se ke non toi mais faut voir c'est un fa esan kundan kwa fanga nyamie tingesan esu comment sanga ko tomber en lit ke be nyangio bebi savait que o ezetiam soufa bien emi isa wa miun bien yo fako alléluia et vraiment non Jésus que Jésus won tinge osa fo akundan fa bu akundan trop azu comment afi itingele liemu ne le sran lien yo sange sa la fi sou sa pain ka kole oye amen inyonsu osi akotombe ke no akotombe bi se ke ni e di paki ya fwenyo osi beke en lugin de trabla on ignono iwan anwo anko siesie likai keme likabe ni no eko iwan yo anwo ka mu juklo no amu anwu sran comment on dit cruche on glace que c'est nzwe se o e watisu yaswa bla ebe ko sanzwe o sanga nyamie siesie keyo iwan anwo amu yaswa kun nzwe se o e watisu kenya mi yo ninge motiko su kloklo isa ni enga yo we se keyo okusu yaswa fa se nzwe se blau kaniele na blayo para ke enwo iwan keke nsam ke yaswa Jésus okusu ça dit déjà bo ka tiende nko ayo fe kun yaswa beni on koko sanzwe o senge iwan anwo amu yaswa kun nzwe se owe watisu en suisu ka mu suisu swanga mo wuru nu an wuru lo okun an se soit comment dit soit pengben ou bien awuro pengben ke yo Jésus wan o soit nu wa yo adi pakinyo asi keke oli koko kan tingele benienga sanga Jésus klokeyo oli yakio akundane yakio ngulele okosan wula nga ko abui siele na fasula file nantifako alléluia iwon fasula file fako ke akotombe linga mo eli e okani ko iso moneke e adima ramo edili ramo c'est bien bebu akuna ni ba oma inyonsu kebe oli so nomo besiesie lelikai yenga mo o ayakili nzoli yenga enyunu iune oni imoja mo fade o fali alie oni nzan o fa kakili nzoli alléluia itiema nsu sinsa sombesu koko na mwa nwure keyo Christ fwe yingwan se yimon fe sou facie nyamie inu andembo
on voulait que blesse mon pa o tinge isambe en savie be nous mo san anwa fa strangle le fa yoy asu koma nganga mutige sen ngamo efe mbo kana keson wa juin Jésus o tinge libe wa fa viele mo unenu c'est bobo nga isu koma nangema ifa sous la filet ifa soin nyamien indenga okan ibo alléluia ye sous la filet so faci o fa suma yi sous la filet son kusu ye ma ifa so ndenga mo we nyuenu iwon iunen ye le pon mo ya fa wa fanga iunen feli e la fisuke ke ni ura salika ure sura lenga mo we unenu oyo elie vie Jésus du maïnou ken le mien sous la filet nu nflanu sa ba no hakunda nu pon gben aso adi ma okunu yi Sabana nzangben aso anoy ma onzwewe ovie sange sa fa sous la filet ya fa ba sous la filet que nyamie mo demi eni so la sali ka wre ezai won oswali e a fen iunenu oma ande que onyeniti onyani kurale vie tupake sans an besouille na fisuke ande sur la leçon otimilie vie Jésus du maïno sous la filet o fa suma yo sous la filet kusu ye fa da kai fa so indengo kan bembe no alléluia benga be maître nyamien. Et si nyamien prie, blenga oti sura le ble. Wafanga ma tingeli yo sonzon fwemu, mobe siesi lingemu. Iso ajale kumbanye ekluke efa. Kasuma ben non suma le popo. Sumalen iviolen aklabu akuna saunke aseonke naure mimi wonwula mi fifinu sange be plinisu be la filisu be oli okun ikula ngama kani inu yali o anangama sula file ngamo be nyeni ye kluke kusu efa na eniwo enatio ye nden kusuma nga kani yeleke oune ye asufama na awu eoso mansura le soin oyo elie ila oase afin asisi monbo akplini suke aswa e satemu ounenu aswa e tupakemu ounenu aswa e sanzan ounenu ma oye sura le maye ke ni wo e sanu e ula sali ka ule Jésus du maïnou ma kan voulait oyoli titi pour le dan wa jinglo amen ke orali panzu obunu ofama isonzo fuemu na wa seveke andi na amula pen misu mi vie isu ma idili kale
esrenyamia. Esi anangama nyamia kuli ila wase kulen idan yeleke sran ofe ingwan ofama ijanwemu que Jésus fait ngwan man ni etie janwe itie ma iklole lien oti dantra klole nkloanio I mojan iwan oti aingwe ufle mo ani srambe tra moja mo ogwali koko ina wanunu e saten kura I mojan oleta tra boambe mojalien ye esi ndenga makani e kloke ila fisu ke e saten kura ya kike ila fisu ke eniwo ya fien cheni le kun ila fisu ke o mojan Jésus mojan oyo e san o man afwe ufle nga e ulunu wen e sa tekla nga mo yolibe afwe nga mo be sin lonu I mojan o kla salo e un o kla ye un san o kla yo e san o kla di eti jole eti e la o se dan o ke ni o e ula sali ka ren mansura le nga mo so o yo elie ma Jésus mojan o salo e mojaliemu tu pa ke fin kura nga mo we mojambe nu ma ojibe na oyo edwedwe Jésus do ma ino ma moja te moja fien nga mo ti diabète mo we nu ikura nga mo oti cancer mo we nu ma timi ngwan nga mo Jésus moja nu oyo sura le mai rable nga sumai Jésus do manu amen. Quand la ligne mien c'est na wa fanzan na wa seveke en non na amura pen mi vienso afin mi mojan oti aingwe ufle onyamien oni sramu betra amen. Esrenya mien pa obobon gwan fawle mien sanu ka bain pa sula file be kula nga mo ba ura ben zwenu oba ya mu batem blenga oti amulie na nyakile no moto fuamu sura le blenga Jésus demande amen. En sous service donne besoin dans Ambla. Wakana bomie ulisu otimite kokolelika longo zimini mojasan quand vous Jésus doma Quand vous Jésus doma Quand vous Jésus aux éminis mogasans Quand vous Jésus misou di frère afite moi vie Jésus Quand vous Jésus doma aux éminis
vous Jésus des fouets blawa Jésus soufflait oh. Que vous y je passe son nom blande que awanya awongwe et quand vous Jésus quand vous Jésus quand vous Jésus quand vous Jésus l'agneau mien enseigné mon cœur mi bani fo boule kongwenga amo asanwa ni bois moja ye bien un jour si amo tisou semi moja semi moja Jésus-Christ au souci frère oh wuli wakanda sueti oh twali eti kalengba imoja san oh deli eti semi umoja semi umoja semi umoja fon boule blé oh ajuchiku e prae wanya e akatwa safia mojanu ode oti oasi oti su semi umoja semi umoja semi umoja anyoma blawa Jésus dewa inde konizo ayoso blawa fia ibo jasa ibo omuziwo osalo omusemi umoja semi umoja semi umoja Mouzuye en mouzimion Nike fils en Jésus moja Mouzuye en kakibion Nike fils en Jésus moja Deux fois Jésus moja disant Oh yomi oufoué sa part Nike fils pas tout mentait Nike fils en Jésus moja Mouzuyo tout mitamon Nike fils en Jésus moja Mouzuyo salomimon Nike fils en Jésus moja Deux fois Jésus moja disant Oh yomi oufoué sa part Nike fils pas tout mentait Nike fils en Jésus moja Ouzouye en plein de lion Nike fils en Jésus moja Yolie pape plein de mi Nike fils en Jésus moja Deux fois Jésus moja disant Ayomi oufoué sa femme Nike fils pas tout mentait Nike fils en Jésus moja Ouzouyo mankunjanyo Nike fils en Jésus moja Ouzouye otingamyo Nike fils en Jésus moja Et deux fois Jésus moja disant Ayomi oufoué sa femme Nike fils pas tout
Maïkula Ijaso. Jésus moja. Unzuye otingamion. Ikefisa Jésus moja. Defra Jésus moja tisa. Oyori ufwe sapa. Ikefibra tumante. Ikefisa Jésus moja. Ma elanyamianse afi elafisu. Ke imojan oni iune oti surale mae afwen. Ye wafanga mo siesi liblen. O mae fanga. Wawenu enya fanga. Koko ina ya yue klunsa. Maïkula elamianse. Merci Seigneur. Et la oase. Et yo mo. Oni blenga mayen moti sura le ble. E yiwa wen onya fanga. Koko ina ya yo klunsa. Yiwa wen onya fanga. Koko ina ya nanti o tingele lienso. Yiwa wen onya fanga. Koko ina ya yo o klunsa. E la oase afin e unen o e gwegwe. E la oase afin e klan o e gwegwe. E la oase afin eniwo e afin o se. Afin sa te kura ngamo o engwan inu. Mo ifasi o nyun o mojan o salobe. O man e ayo saun e ayo wen. Man kanvulen o yolie. Dike kura ngabaye sinu. Mo matupake. O saki engwan o saki sanulike. Ma o mojan o kata esu. Ma o mojan o bubu itimilien. Pamien Jésus du maïnou. Ma quand vous l'engoliez, vous m'attiez mis. Jésus du manou ya esrewo. Amen. Ma ifa ikelemu. Na ifabla ela mianse. Antoine Mklon, an mianse. Antoine Mklon, an yonya mienbo.
Alléluia. Ma kanaya soya ou fouembenu fajasi viem fasia munu angoissé. Aimansi jole ebo srewa ibo kemba bluninyon. Mo ifaswan Josué oni Israël mambe ngwan wafanga nyamye tingelibe ya konu ble. Okwe bobo ili nganyamye wa otinge enwe we alléluia. Ma bless on e kingi mae nsamukeyo wafanga mo isubo afo ibole o cliquer ignulo sambe pa anumansi le 2 etranier insu srewano rambe bali itila amianse Jésus du maino oti srewa amsike unenu ninge unenu kuralen ikura obobo srewano wawenu ninge mbenu te wawenu alefanga ninge mbe kura beti siesie waloin sans guasua awike inu ya alléluia o man kensona ngura mufanga ye aimansi mone oti mone inyonsu anglo imone nyonsu eyo asonu nye amuti prêt blamo ebe soso ya so ameli dégage je crois être prêt et asiesi un ye ole o ma mone so ngamo oti aswambeli enyamye wa kan klebe ngoti blambeli o kan klebe ngoti pamphlet ni tabambeli o kan klebe o ma ma asiesi un na fizuke klikli fo eli o fu enu kan tanga ngalia fo ya bo mandre o kun esu nyamye kan vu nyamye ko ni fatansa alléluia o ma asiesi un sa vie me ole kuzuma nyamye fasi enyu mula mufanga kema ekula disu kanze sebo anwe ure oliyo ati amen ma eso ya ufuemenu yo amumoni bale amumoni bale manyamira musu amumoni bale la kwa Sibru Madeline Ofimbuake osupenu maisonu Ngoran Afwe Christian Ofindidievi osupenu Christian OK et so Kwasi Joséphine Ofin Grand Laou Oti Kwasi Joséphine Yo balé avec Massi Pengben ou blamo se nous pas présidente avec Massi mo moni balé o ma ya ou avec pe nous mbe ole be ngabi ba ke be ni tramu mai so ni Watara Rokia of San Pedro oh San Pedro lo c'est ma San Pedro. Et puis, Ndri Jérôme, au bas fait un guamant nyamien. Ensemble pas. Yo, amumoni bale, manyamira muso, amumoni bale. Alléluia. 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 Aklunjwe o nyamie sulo. O wala ke elie on m'entend lokan neo. Parce que c'est wa favile o suma evie ku ah, et là bien c'est Jésus du manou. Et yo amukra amumoni bale. Amngam sukpe no imanyamie rable ngamu diwan su Jésus du manou. Yes, amuko enya ngabe olombe likeo. Manyamie oyo ma fwenwa ya eklama. Ye ansevike pobwe de wa yonzo.
Alléluia. Esusuma mokale tititi. Amen, amen. Ye benga beba kebeni etra eni rokia oni eni Jérôme. Wanya mira musu. Ye oyona blenga mamudia fien amunyi wa wenu. Amu sinya mie wenyo. Ye amu yo nyamie idjuma 10 fois Jésus du mayino. Ma ekla egaso na Israël enyamie kasien. Ma nyamie en fait Issa facia musu. Na ora amusu Jésus du mayino. Ma iwa wen oijo na amu itingele yure. Ma amu amure oesiesewa. Ke amunati nyamie indengo kanso. Ma akuluai o grand amu amure amu akundambe no Jésus du mayino. Yema amu sula file isu o wuka. Na oyoke ka amunati kwa munyunu nyamu ekpa. Ka amunati kwa munyunu nyamu nyi. Ka amunati kwa munyunu ni sambe kula besin yamu. Manyamie yeso mamu. Ye orale mo twensu Jésus du mayino. Amen. Yesi nyamie asumani e balu ekole tomadu nyamie si abo kloba asumani e balu ekole tomadu